tugatera tumeze nk'amadubu afande we ibyo byarabaye icyababaje ni ukutaruhari. Igicamunsi cyiza kuri mwese bakunzi ba Tuzarutsinda TV, twongeye kubasuhuza mu muherere ku migabane itandukanye y'isi, twizere ko mumeze neza mwebwe mwese mudema kudukurikira mu makuru tubategurira umunsi ku wundi. Wewe wemeye kuzoza ubana natwe mu makuru tubagezaho 5 kuri 5 uri w'agaciro kuri twe. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tuza kurambura cyangwa se amakuru twenda tugarukaho umunsi wa none kuwa mbere ku itariki 19 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026, turagaruka ku itangazo ryatangajwe n'ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa AFC/M23 kuvyerekeye mu mujyi wa Uvira nyuma yaho bawuvuyemo. Ayo makuru twenda tugarukaho muze kubana natwe murakoze. Mbere yuko twinjira mu makuru, reka tutange impore ku bwoko bwacu kubazo dukomeje gucamo. Ibi nivyigiye gitoya bizarangira, tubona amahoro asesuye, tubona amahoro arambuye, kuko ibihe ibi biyo bigeze tuba twiteguye ibindi vyiza. Ku munsi w'ejo twahuye n'ibibazo byinshi, abantu babuze ibyabo, bw'abazalendo bashikiwe na leta ya Kinshasa bagiye mu mitungo y'abanyamurenge bagasahura, basenya amazu, basenya amakanisa. Byose nivyo gutangirwa mpore kuko ni ibibazo by'intambara dukomeje kugenda duhura navyo, kuko Uvira ntawariteguye ko twayivamo, M23 yirimo, ndetse hari n'abaturage benshi bari bavuye mu Minembwe bari baje gushakisha ibirato n'amavuta n'imyunyu, ibintu bene nk'ivyo bikoresho bya buri munsi, bazindukiye Uvira gushakisha ivyo bikoresho, ariko bazi yuko basubira za Minembwe, barangiza bakaza bisanga umushasha wa plane, bisanga za Rubirizi, ahantu batagifite n'inzira yo kubasubiza iwabo. Urumva ni nk'abavyeyi baba basize abana batoyi. Ibyo byose ni ibibazo ducamo by'intambara, ariko ibihe turizera yuko hagiye kuza ibindi bihe vyiza. Rero nuko byifashe, tubaha impore ku bibazo dukomeje gucamo, ariko urugamba tuzarutsinda dukomeza kubaheza icizere yuko intambara ari yacu ko byagenda kose, nubwo twaca mu bibazo, nubwo twaca mu makuba, ariko ko turabona imbere ni heza. Mu by'ukuri mukomeze mwihangane, kandi ibi byose bifite iherezo. Murumva nk'umugore bavuye mu Minembwe aje gushakisha ibikoresho bya buri munsi, ubuzima bwa buri munsi, yagera Uvira atiteze impinduka, akazayisanga umushasha wa plane yarazi yuko asubira mu Minembwe agashira abana biwe ibyo yarabazaniye. Birababaje, ariko kandi tukwiriye kumenya yuko ariko politiki imera. Politiki irahinduka buri saha, uko ibingibi byavyutse sibyo bishobora kuhirigwa, kandi ibyahiriwe sibyo bishobora kuharara. Politike ni agakino kagenda gahinduka buri saha, si igitangaza ko mukumva za Kasai zivuyemo ejo bundi, za Kisangani zivuyemo ejo bundi, kuko politiki igenda ihindagurika. Ntawatekereza ko Uvira ku munsi wa M23 yayikuramo, kubera ko amahanga cyangwa se kubera ko politike bayivuyemo kandi batabarashe, kandi ntadu yumurushije imbaraga. Rero reka tubagezeho ibyatangajwe n'ihuriro rya AFC/M23 nyuma aho rivuye mu mujyi wa Uvira. Ihuriro rigwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa AFC/M23 ryatangaje yuko ryavuye muri umujyi wa Uvira hazamo imitwe yitwaje intwaro y'abazalendo ndetse na FARDC, kandi aba baje bakaba batangije guhungabanya umutekano, kuko mu gitondo cy'ejo hagaragamo abazalendo benshi n'uwita General Ngoma Nzito bagaragara muri uwo mujyi, bikubitiye ku mutima, bikubitiye ku gatuza, bivuga yuko bagiye gukurikira M23 no mu bindi bice yahungiyemo bakazayikuraho. Tibamenye yuko M23 yahikuye mu buryo bwa diplomasi, mu buryo bw'ubushake, ariko bagashakisha kwerekana yuko nkaho ari imbaraga zabo zahabakuye. Tariki 17 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 nibwo ihuriro rigwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa AFC/M23 bikuye mu mujyi wa Uvira, bakuramo ingabo zimwe zari zasigaye kugira ngo zitegereze ingabo z'amahanga zizaza gucunga umutekano zitabogamye, zizashika zikabungabunga umutekano muri Uvira. Rero ihuriro ryamaze kubona yuko izo ngabo zitaje zihitamo kumuvinga zihava, kuko bari bafite igitutu kiri hejuru ca Amerika kibasaba kuhava bagasubira inyuma ibirometre 75 berekeza za Kamanyora. Ihuriro rikimara kuva mu mujyi wa Uvira, ingabo z'abazalendo zahise zihinjiraga huti zitangira gusenya, zitangira gusahura. Ibingibi nivyo M23 yabwiye amahanga yuko bidakwiriye kuzongera kuba amateka mabi batashaka muri Uvira. Ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo nibwo ingabo zo mutwe wa Special Forces za FARDC zinjiye muri Uvira, zimwe zigenda n'amaguru, izindi zigenda n'imodoka, ariko abazalendo baramaze kuhagera. Batangwanywe nuko M23 bikavuga ngo babaye bageze mu mujyi wa Uvira, kuko bahise bahinjiraga huti ihuriro rikimara kuhasohoka. Aba bakomando abinjiye mu modoka baje mu modoka zitwa Jeep, nizo zaje kubageza mu mujyi wa Uvira, abandi baje kuza n'amaguru. Guverineri wa Kivu y'Amajepfo Jean-Jacques Perusi wahungiye mu gihugu cy'u Burundi, nawe ahita aca amarenga yuko mu minsi itari myinshi azaba yaje kuyobora uyu mujyi wa Uvira, nyuma yaho ihuriro rya AFC/M23 ryikuyemo. Baje gusubizwa n'ubundi n'ihuriro rigwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa AFC/M23 babicishe mu nyamabanga wabo uhoraho Benjamin Mbonimpa. Yatangaje yuko nyuma yaho ihuriro rya leta ya Kinshasa risuye mu mujyi wa Uvira, birashoboka cyane ko rizatera abarwanyi baba bari mu bice bitandukanye, nk'uko leta ya Kinshasa ikomeje kugenda ishakisha kubashotora mu bice bagenzura. Umunyamabanga Mbonimpa yakomeje abwira ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa ko bikuye muri uwo mujyi ku bushaka cyangwa se ku busabe bwa Amerika. Baramaze iminsi bashira gututa ko ntago bahikuye kubera FARDC yabarushije imbaraga. Akomeza avuga yuko nibibesha cyangwa se nibaramuka base kandi gutera ibitero ku bindiro byabo bizarangira AFC/M23 ibarashe kandi izabatsinda ibasubiza iyo baje baturuka,
kuko iri huriro rizakomeza gukurikira izi mbunde zije guhungabanya umutekano. Anagaragaza yuko nabo mu byo basabye Gisegeti cyangwa se amahanga ibyo asabye Gisegeti ni ukureka gukomeza kubarasaho kuko nabo baba basubiye inyuma bavuye mu bice bari bagenzura kugira ngo bubahirize aya masezerano y'amahoro cyangwa se ibyo Amerika ikomeje kubasaba. Kuri murumva AFC M23 asubiye inyuma, ariko leta z'umwe za Amerika n'abafite ico basabye Gisegeti. Rero Gisegeti nagikomeza cyangwa se nakomeza ibyo Amerika nayo itifuza, akakomeza kugenda arasa ku bindiro bya AFC M23 kandi AFC M23 yemeye gusubira inyuma batayirushije imbaraga. Murumva mu by'ukuri AFC M23 ifite n'ubundi uburenganzira bwayo bwo kugenda kwigwanaho kuko ntabwo izatega amaboko. Abagwanyi bagiye basubira mu birindiro bya Kamanyura niyo berekeje, nkuko Amerika yabasabye ko bakwiriye gusubira inyuma ibirometero 75 bavuye mu gihugu Uvira berekeza za Kamanyura. Urumva byenda barahagarara nkiriya za Kamanyura cyangwa se za Katogota bikurikiranye nuko Amerika yabasabye. Ariko urumva ibyo mbona impa yatangaje cyangwa se ihuro ryatangaje berekanye yuko bahikuye ku bushaka, ariko ubutegetsi bwa leta yakenshi ni bubarasaho cyangwa ubwo kandi bukabagaho ibitero. Urumva mu z'ukuri AFC M23 izongera kandi yigwaneho isubiye kandi bakuye muri Uvira. Niyo mpamvu iyo ari politike ntabwo dutinye, kuko ubutegetsi bwa leta yakenshi ntabwo buzareka kubashotora, ntabwo buzareka gukora ibibi byabo nibyo bizatuma M23 ikomeza ibibi byabo nibyo bizatuma M23 ibona diplomasi ibakomeza imbere bakagenda babohora ibindi bice bikomeje kugenda bihungabanywa umutekano, kuko ibice bigenzurwa na M23 bifite umutekano. Rero nuko byifashe, mukomeze mubane natwe kandi mukomeze munoge na gahunda zacu za Rutsinda TV. Twamye ko tutubagaza amakuru umunsi kundi, amakuru kuri tugenda tubategurira 5 kuri 5 mukora share kuri Rutsinda TV. Urashaka kumenya ibibera hirya no hino ku isi, mbese urashaka kumenya ibibera iwacu muri Masisi ahandi wabisanga kure. Rutsinda TV niyo wabisanga. Urashaka kumenyekanisha ibikorwa byawe, kwamamaza, amamariza kure.